Ole, he video min clear sa ka wangin lom thu kan soi ma sa tun tum video chuan in khwaljin phur long lian a thok tur hian enge poimo tun laia cruise line a thok tur hian enge poimo ti lam hoi zong in karon ti la don ani hei longa chuan in na tam takoma na chi sang na then khat chuan in thil engama specific tak mamo anei mai thea entin namo chumi degree big nei kherte po alo ngai thea ma sangin na chi sang kha a requirements kha inang lawani ama ero chu zan ina karon soitura ero hi chu eng na po longa thok tur shim tena an mamo anti nge ngai tur lam karon soidon ani ama sabera chuanin experience an nei tur ni longa na an vadil dona an vadil tur na takakha lena khami na akha experience an lo nei to tur ni entirna an bara bartender te na vadil don ta se bartender alo ni masa to tur ni feel experience akha alo nei masa to tur ni ti na ania chuan experience certificate te po apoimo thayome chuanin khatia ang longa thok tur hianin hotel travel pa ngaya kum khatte kum khatal experience nei te alo ngaya chuanin field ang poni se engineering line ang te polo ni ta seng in experience lo nei lokha angaya ni chuanin advertisement a rera hian kum khatal ti te ni thina masa tharuk experience po nei ula khatia opportunity in moni chuanin in CV khawathon version prova apply version ro ti hi ka cha do chawa thu tom thei ni van nei na thu te bom va thei chu wang chuanin ti version zel opportunity shim ka grab version va approach version turani chuanin apakhanna chuanin kha experience lo nei lok khania apani na chuanin passport nei ngai tani passport holder passport hi nei mi lo pon iwa interview thei tho amai ro chu passport lo nei lok khachu angai don nge ap longa thok tur chun passport nei nge chu ba chuanin passport nei sa longa tho tum te ni chuanin aram chang ma sapera passport apply la passport nei sa in na vadil ngai la kadu sakcha chuanin apathum na chuanin an hrisel thaturani medically in unfit turani ti ania longa chuanin longa thok tur chuanin eng po thil kan du lo de po thleng the nia longa chuanin hei emergency long pil thu te la tui raf lu tu kara te le enge kang mai te po chuak thai ania khatiang a thlena emergency tak a thlena gas te tran pui thei tur kan ni angaya chuwan chuanin kan fit that te angaya na tho a regular boka chuwan chuan fit that te po ngaya chuwan chuanin medical test te a feka longa thok tur chuanin medical kan ti hianin medical a hianin cheng sang rukvel ani thina cheng sang riat te pon mai thei then khata chuanin chu choi angai thina ni chuanin apalina chuanin STCW kan tita seafarer training certificate and watch keeping ti ania hemi longa thok tur chuan an nei nge ngaya training certificate course nga nia masatuna chun course nia an chung lut vek to chu training angaya antinan fire fighting te swimming ang te le personal survival techniques eng ma chi sang ka tiang chi longa thok te na an ti nge ngai training nge ngai kha om ve hemi training tur hianin training nan hianin cheng sing khat sanga vel angaya sing ni thleng poina niang chu tiang chu ania chu STCW certificate
course hi kan zo vek angai ani tin kan position tura zirin hemi training course hi ain ang lo boka atla puin hotel division a chuanin training hi course nga ang anita chuanin master security anga te chuanin course ruk te an nei ani tiang kha ania chuanin adot le chuanin na itlin to nuwa khanin C1D visa US lama tanga sel tur ni chuanin C1D visa ipal tlang angaya visa interview te oma visa form fill up anga visa tan hianin dollar sang dollar za somruk chang sing khat la tlem angaya kum nga ani chu ine ngai boka visa chuanin Europe lama join tur te ni chuan Shenzhen visa antia chu te po chu angai ni visa ine angaya tin chu lo le chuanin tun nai lokhan I India Sarkarin Ministry of Shipping lamin seafarers identity document atia khatiang ang tun lai taka document ani meng chu khatiang ATM ka thang do lakhanin siam saka passport anga le khabu kan Catherine CDC continuous discharge certificate kan ti replace nan khanin khatiang SID kha ID khamin siam sak thuna chuanin chu kan la nei tam takin an nei to a then khatin kan la nei lo boka chu apply nei ngai ani pok ani ole khatiang khang ho kha longa kal tu re na an nei nge ngai an ti nge ngai longa kal tur ta na thil poimo masa te ania I abak adang lo ngemo in join to razira requirements dang ang chi kami specific degree ang vel te kachu I ina tho to razir khanin ila re chau zel to rangai la tunam karon sei ho kha I in ready a hey na te vadil to ta ilo ne emo khatiang kitiang medical la te fit to ka passport te ne ya katiang experience te inei to ani chuanin hotel ate lo thoka emo field anga te I lo thoka experience in nei ani chuanin in next step le tur I proceed le na tur chu enge khoya nge I apply ang ti khani eng agency anga I apply ang khoya nge agency chuanom ti kha ani don ta chumi I hriat theina tur chuanin a next video a hianin India Rama Cruise Line na la tu te zong na la tu zong agency zong karon tar lang dona video a karon siam dona chu mi lo clear sak la don ne